Kenone SDC so approval money has go not only SDC SDO adu mota ate yombe DCMB yombe administration yombe mara lemesin DPC habidi it's okay yam chumi ngarang si aikoi all political party gi meet haibetare NPP amasung ate parties kharana sponsor to haigadra pullaga to haigadra akhoi na chakhidabase ka ngarang gi pau chu dum phaujagi bani kitang thumalle haibidi akhoi gi oina mayam gi oindi thondaba yai maramdi congress na high delimitation 2001 gi census se yaningdi na tawri hi 2001 itself adai dege horokpa memorandum kaya ama pigiba court case kaya ama fight over dure mathang lakjage ko sigum mayam si leibani na akhoi na ngarang gi si kitang akhoi gi preparation to da akhoi gi ason bahai gadra soi bahai gadra akhoi yam kuina more than 20 years hena mase fight to ga la ko pot mo ibani na madu gi che chang kari kara mayam do phajana present tongning bahai dare mayam do presentation thamning bahai dare madu kitang akhoi gi wat ba kitang thu gi ba aduga atopa mana akhoi gi senior leadership akhoi gi di collective leadership ni aduga akhoi gi khwaidagi khoi mayam luching ni ba akhoi gi khwaidagi makok ta leiri ba haiba tare khoi CLP leader honorable CLP leader oibo bi leiri khoi gi president lei aduga deputy CLP leader Ranjit lei mayam ate mayam ju leiri khoi gi sei the leader han gi former president sing kai sing sigum ba yam sensitive oi ba yam technical oi ba su yaw ba yam na maru oi ba sigum ba wafam sidadi se khudom moi na haiba da moyang tem oken hanagi akhoi gi honorable president minister su ibiramba mai matam daga memorandum pi gi ba kari kara ga mayam ju leiri haijari ba si akhoi mayam punjal lakanda kanai matam da kai to mono kanara kai si leibuno kamain to guno kamaina lakpano hujik lai hina haibina chingba mayam se akhoi punjannaba amasung tasanaba gi adugumba tanja ama akhoi na lawnaba kanna hunajai nahan akhoi supreme court ta judgment haibetare aina phangba kan information report si matung na di 2 line 3 line song to man en khali masigi judgment si tang 17/3/2025 to igani march ki sigi hek adum nami sidagi hona khoi sigi matter se amuk sign tholok pusida ina ahlaman sing mayam pau phongna dana wa tamna dana haurabani ngarang gi si mayam na tawri ju yamna phayin logjai da khoi maki oina di pau phonghe ba su thamjagi bani handak ki se kitang khuyong na gre mafam mathangda matang mafam chabada akhoi adum jaujagani narangi simakti akhoi kitang khuyong na re na dain thamjagi bani okay haibi jadubu akhoi gi census si khoi population si jungkok thi bese 2011 dagi thi dre ko khoi covid nung bit lai bese na maram moiraga habidi khoi delimitation si di akhoi population da base to wam khangni aduma pu gi renowned demographer Ozana Narendra na su maruina हाइब अखोगी कनोसी तंगाई फदना सेमदोपसु दरकार ओय हाबा वारोलमसु थमी ओजा सिगी मतंगदा ओजागी ओय मोत करी ले आइना सिगी मतंग थमजनिंगी सी प्रोविजनल ओइना 2001 गी याम साथीना मसी अखोगी प्रोपोर्शनेट ओइदबा चानदबा अदुगी पोतुमा याम सांगना कराइदा करी हेजना मु हाइदगसु आइना वारि फमसी नैना कमतमदा ख्वाइ फर्स्ट दा पामजई पोचे आइडिया ऑफ मणिपुर से कोई कोक थम्मगा नैनबम चंगें खलेब आइडिया ऑफ मणिपुर से थम्मकांदा मणिपुर से कमाइना काइदना अखोई खुदिमुखि लेमिनबा यागनी हाइबदी बोनाफाइड सिटीजन हाइगद्रा रेसिडेंट हाइगद्रा मणिपुर दा 1951 बु ओरो 61 ना आईएलपी दि लेरे अखोई आई सामकी लनाय ओयंदी 1951 दा थाजजब मिनी अदु सुमाइन तौदना अखोई अदु म बेस यार म थम्मबा मतुंगदा यामना बोनाफाइड तोइबा सिटीजन सिंग करी सिंग अदु अदुगा बोनाफाइड ओइदबा इलीगल माइग्रेंट कुंबा करीगुंबा चंगकपा रिफ्यूजी गुंबा आइडेंटिफाई तोर कांदा तोबियो हाइवे पोट कराई proportionate ओइदे कराई दा करी हेलमे 144% 146% हेनबा जगा याउरी हाइवे पोट सिदे खोइ लोइनमक नैनबदसु याउगरे अदोमदि सांदोकजरोय एरिया जगा हम अदु अदा मु पंद्रसु को आइ थमजनिंगी दी प्रोविजनल ओइना अते स्टेट
की सिंगिसु 2011 दसु अदुम सेंसस सि तवे अदु 100 की सिगा अखोना 2011 दसु सेंसस तौरसु अतै स्टेट ता तौरसु यानिंग स्टेट यावरसु करिगी 2002 से मरु ओइरी नो सिदा बेस तौरी नो हाबिदि 2001 की सेंसस से मसिदै द बेस तगदबनि हाइदना ngasagi लेरिबा डिलिमिटेशन कमीशन नम सेंबसे अखोगी 2002 की वगनी अदुगा मदुगा मागे सेंसस तुना 2001 दा डिलिमिटेशन ओइगदबा अदुना 2 हाइबदि हुजिक लाकदो वफमदि डिलिमिटेशन कमीशन कई कला लेरि मयाम से झारखंड गोइना सेंदोखरे हाइरेको हाइबदि मदुगिदु मखोइना 2001 दा युमफम ओइगदबने हाइबसे इंडिया के स्टेट पुनम की ओसु मागे स्टेट तुगी अखोइदि बॉर्डर लेबे स्टेट नि अखोइगिदि 2001 दो ओइना सेंदोखम चंगिएबा सिगसे नॉट ओनली अखोइना ngasagi court lakpa du chatpa da thengna badal loina khwaidagi maru bedi aigi motadi aigi considered di ngasagi deal 2001 gi census isu za chemdokwa ma darkar oiriye ba 2000 mag delimitation commission jina base tawdui base ngasagi lakade delimitation se census se karai dona ba 2011 da nate 21 da nate akhoi gi se moina 2001 da ni hai bane ba ado bodi ngasai ek itself se 2001 दा झारखंड की आई नैनबदा यौरक्तरे को झारखंड की कमाई सेमदोकुनो कइनो हाइबा नसागी कमीशन की एक इटसेल्फ से डिलिमिटेशन एक लेबसे बसी अखोइना मसिदे एमेंड तवम जो दुम चंगने का दु एक तवदि भोक्ति अखोइना सुप्रीम कोर्ट चकनी हाई कोर्ट चकनी अमन कांगबुना अमदम चकनी वंस फॉर ऑल लगे ngasai 2001 da census ki yumpham oirga delimitation tawne habese masi root masi hana semdokpam changba hojik oja tomchana imup tomchan hai ro yam arth lei sentence ohum khakta sentence line haidare ani ohum khakta ni si order se tai je the earlier orders the earlier orders ai se kari oidinu habesne si matang da hojik mamangi procedure mayam ama adu oiduribra aduna traga makhoigi thariba makhoigi aduna ne koina naranga si kitang thumandana yahodri se haibadi application makhoina thariba kari haidare koi petition haigadra maduda kari content du kari yauri kari haibano hai khangbam ju changiyeba si kitang yengagadi da earlier orders haidi mamani nasagi process ta legiba procedure legiba court ki keno da legiba adu oidura adu natraga aina thamjaningisiko hujike hariba supreme court ki si lere matungda aina yamna kijaba amakhak leiba madudi kaino hai matamda akhoigi 28 February 2020 da akhoigi hariba resign togibagi haibadi congress party amasung matamdugi अखोई पॉलिटिकल पार्टी ताराना जगास थावसी नसायु थंबिगरे अदोमदरी संदुकचर वै मैटर से खरा खितंग ममुताना दि आइना खंग खरा दुरी शेयर तौजनी रिट पिटिशन PIL number 16 filed by Manipur Pradesh Congress Committee and other political parties hai bane ko sidai sida mayek shengna kari hai re the authorities are hereby directed to recount the heads of the population in 9 hill subdivisions of Senapati Ukhru Chandil adana haire si recount tawrona publish another census report 2001 je tawro haidana nasagi census report 2001 je chanare haibane ba another ama tawro haibane ba ko sigi matang sida kai tawgi ge hai matamda sigi matung sida mayam amana muk high court ki order sigi mathakta ai common man gi view ni ko ai legal experts na se de so yo so ngapi gani masida kai doge da si daras am chatle supreme court am chatle ba makoi mayam sinamu mi ato pa vested interest hai ga my interest le ba kanguna adu chatle matam sida kai doge da during the pendency of the SLP ko special petition hai bo ngani government of India Ministry of Law Justice Department na kai tholke da 8/2008 order am thole 8/2008 order sida kari haige da ngasai haiba high court na high report to uphold tawre nam thole amka hanjege ko supreme court mayam chatna khotna tawdana pending during the pendency of the case haibudi ngasai high court na taraiba political party mayam na chatra thariba da rasto madugi result oina taraibu order dugi haibudi hill district mapan se da hill district sorry khoi sub division mapan se
hill district ahungi masida lebase masi keno to wa yaro hai bado madu gi mayok to supreme court chala kansida supreme court no kari hai ri makoi na uphold to ba government of india na marka thoki bu order se uphold to re ba ko ado hai ba uphold to ga dum la pane ba masi defer to re khole adu to re na madu gi order copy su yori ko ado si government of india na thopu order se gi mathak sidai da kai to ge da 100 si hai ba tari kui da na 28 February 2020 da order amamuk thoeba government of india sina maduri ngasai je ahan bagi dudi akhoi bogus electors mayam ama aduga akhoi my number masing de fluctuate to ba khotpa mayam ama leiba masing hele 2001 je masri da masigi population masigi census ki leriba mi masing si mayam si sidi wafam kharada hujit panri wafam kharada chungja chana dre hai bisidadi mi amadamu hangdasu honorable supreme court tagi hona high court tagi hona matang mayam khudimangna yagraba poramne na idea daina thamjani adubu leiriba poti samaya leirine sida 28 February 2020 da akhoi government of india na gazette notification na thokanda ngasai tawhidaba congress party amasung atei party myang thagiba dagasto masi law and order phatte adu tawi ada tawi infiltrator mayam changai adu mayam am changai proposed oide 148% 46% jo yawre kangali se haibdo madugi potu da yadana government of india no order se 2008 ta thokanda 2008 ki order se superset to order 2020 thoero masa thoi bijida kari hai ge da nasai hai ba resign to re notification do ko madu resign to chanero cancel to re adana hai ba pot se amakhat amuka hanjage 28 February 2020 da thopani ko Dr. G Narayana Raju secretary hai gazette notification ne hai bani na hojik se aina saigi ai marup tomsan hai ba process da earlier order hai do adu or masu oisanu koina masi legal kenu se kar wat bani na adu natta da na atopa government ki ngasai thariba petition du da yawriba tawriba dui matungina atopa sigumba reference ka piba yaw magadi hojin giti government of india na 2020 da keno se leitreba manipur da defer tawamba manipur da khoi to kari haidare delimitation to ya giro ya bese masigi matum da kari un thokhrage ju dei khangedre ko adu na na tijan madam matam khar chang ni haijai se adu haiba pochi leighamina sigi pochi or magadi hujik si open oreba yes open oreba da aina thamjaina open oreba di delimitation se to yare na moi kamu gharna lodi ne ba adu da aina thamjani na nasai leriba 2001 gi asigumba the khoi census report se masidi high court na supreme court na so uphold tawga honorable high court na masidi chanadre yadre leiriba do sunna tanna kari delimitation act 2002 gi matung na di 2001 da yumpham oganam hairiba yes kitang kano tobi ko ai se khara sum aina khangge bakha du share to jenin to buni waru ya de ko aduna delimitation act 2002 gi matung na di 2001 da yumpham ogani hairi adu 2001 di infectious ore chanadre yadre haidana high court na order tawru supreme court na su madu tadana case na ni the government of india na su aduna maram na maram du period chanare na 2008 ta thoiba that means 2001 gi keno se census leitre 2001 के census later the कमाइना delimitation तौदु ना वो करी basis था मेन दी delimitation commission से मरी एक्सेम रंग खलियन खंबदा होली भोक्ता delimitation commission act 1952 दामा 63 दामा 73 दामा 2002 दामा अकोन मगी होजिक ले से 2002 की सिनेबा delimitation commission act 2002 मर हम द थचे के मसीदा दे चरक कइनो तौबा खुगी मसागी डिस्ट्रिक्ट अहुम खुगी सेनापति ने चांदेल ने उखुल की सिदा यामना मसीदा कइनो चहेत नरी से मसागी सेनापति की सब डिवीजन मरी ने बोजा सब डिवीजन मरी सिदा मसागी डिकेटर ग्रोथ रेट सी मरम चादे हाइदना मसागी सेंसस से ओजा मसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न मसी कथले चना रो हाइरे को अदुमकु ओजा सिगी अखोई हाई कोर्ट दी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ने हाई कोर्ट की चर्चाव के नो दि असुमे सॉरी सुप्रीम कोर्ट की दी हाई कोर्ट की दी मम चादे ना मसी की से हुए हाई सब डिवीजन मापन की से रिकाउंट रो सेंसस रिपोर्ट पब्लिश अनदर सेंसस रिपोर्ट 2001 हाई सम लाइद लेट्रे ने हाई ना मसागी सिदा ओजा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ना मसागी
Piramiba Magi Senapati da Mau Maranda 143.12%. Sidoza Makuina Chapman and the TM but the 39.16% TM is it? Was a sick amount TM. In principle, the last ever Adugiza, Dukenapa, Duto, Natan, the Secretary, and Park Tower never. I think you should lower Pungamani, Sanganever. And in principle, the Latin in Honorable High Court now 2001 census say, lay tre than a tag rever. Adu Matunda 2008 government of Indiana su, Mahisanero in a talk rever. Adugo, who's to 2020 da Mapoina Muk and Masagi. 8 February 2008 की से बस रिसाइन तो रहे ना थोड़े से मगर थोड़े से फरे रिसाइन तो रहे हुजिक से डिलिमिटेशन तो वैसे हुजिक ओपन लेवल वैसे कई बेसिस तो तोड़ू नो सिनीदा मसाइल डिलिमिटेशन एक 2002 की मतलब ये नहीं 2001 तो हाई में फर्दर चीज़ें बनता है जो 2001 तो वाली 2001 की दूरी लेते तो डिलिमिटेशन से करीब बेसिस तो तोड़ू नो ऐना हाई नहीं दी 28 February 2020 की पोस्ट है तो थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी पोस्ट है या हमने ब्रेक कोई बा करी नो खंडवा मान हाई जी डिलिमिटेशन जा रहे हाना लेंबा रेस्ट्रिक्शन तो लेते हैं बने बा डिलिमिटेशन जा रहे हैं जो एक रूल की मतुम ने दी कमन में अमेरिकी व्यू दा नहीं डिलिमिटेशन एक 2002 की मतुम ना 2001 का सेंसस ओइडिनी 2001 की सेंसस टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ना मधुदी चन्नर रोय लेते हैं सेंसस रिपोर्ट तो है जना अब अदुगी पोतुदी लेग्रेबा अदुगी पोतुदी अदुगी पोतु लेत्रबनिना अइना थमजरिदी अदुगी पोतुमा लेत्रबनिना हुजि हाइरिबा पोत हुजिक लेरिबा पोत मखोइना थोइ पोत याम भेबे पोत ने चनबा याबा पोत नते अइ वखलदरी को अदुना हुजिक चथरिबा केसिगी सो अइ मरु तोमचाना हाइदो मसले यारिबा यामना तेनबा केनो खरसिदा अतो ऑर्डर एडजस्टमेंट लेबर दे खंगदे को सिमंगना मरम मोरगा हेता डिलिमिटेशन तौरनी हाइबदो मदुमकी दी चप चाबा सिमक खक पाबददी को अइ अदुगी पोतुमदी अइना कनो तौबन फमन नमद्रे अदु ngसाई कंटेंट ऑफ पेटिशन दु येंगाकांद ngसाई 28 February 2020 पोसे पुशन बजाला रिसाइन तौगिबदो अदु पुशन बजाला परमानी अदु पुशलमदना पुशलम दायगदी अदु गसु पुशलगसु याद्रे सिनीदा 2001 की सेंसस याद्रबनिना 2001 की सेंसस याद्रबनिना होजिक्ति अमुक मखाताना 2021 दा तवदवदु कोविड की करीगी मरम मोजना मथंग ये थोकतना 2026 न ले रेको 2026 की तो कन मतम सिदा प्रमाण अदु यागिद्रबनिना 2026 की द बेस तो विरगा अखोय गिदि नसाइसु थमजो अखोय मौ तोमचान थमगिबदो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 से नसाइगी 10A of 2008 ता झारखंड से कनो लोथोकिबा एग्जाम तोबा मॉडिफाई तोगिबा लेग्रेन खल्लेबा को चप चाना लोम तो पारत्रे अदुना अखोइसु डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जे सेंबु पियु हाइबमा अखोइगी ओइना अंडर द 10A राइट 2008 की मखादा मसे सेंबु पियु हाइवन जुसंगी एट द सेम टाइम कोर्ट की चथरिबा पोचे सिमचो अखोइ फॉलो तोबा कनो तोबा मचंग रेना खले सिगी वखुम सिने ने मखुम ओइना दुबा याबदी हाइरिबा पोसिमदी हुजुजी चनबदी सुंगाम यादबा पोट अमा ओरनी अदुगा हंदक तोबा मतमदा अखोइ बॉर्डर एरिया ओइबनिना आधार लिंक तोबिदना अनोबो टेक्नोलॉजी सिजनदना जियो टेक तोदना चप चाबा 26 की से 26 की दा मयाम यारे 26 की सेंसस तोरो हाइरो हा मयाम हबचलो मयाम कनो तोसलो एखन मयाम 26 ता तोबियो यारे हायना याय हाइरि सी मागी कनो लेगे सब्जेक्ट टू प्रॉपर माई वेरिफिकेशन अदु तोबदुदा तोरगा तोरदि फनी हैबसिनी दाइना थमजनिंगबा अखोगी करि हाइदारे प्रपोजिशन से अदवाइन थमजनिंगी आइन खंग टॉपिक से डाइवर्ट तोगिदोरे एंकरना आई मसागी पोट से कंप्लीट ओइद्री लेई पोट से को अद अमरोंदे एसटी की से नोंग फजना आइसु अरे बरे को नोंग पुथोगा फजना आई ओइबा ओपिनियन अदुम पिजगे अदुगा आइना हुजिक थमजनिंगी पोट से अखोइ नसाई नैनरी पोट सिंगे हुजि भोक्ता अखोइ लोइसनरिबा सिगी कंक्लूजन मक्ते अखोइ पीबा ngam बनते अदोसु अदुई मतंग दai kitang थमजगी गे को आई किसु kitang कनो तो पिबियो मतम दो यस यस जो आहान बदा आइना अखोइगी ओदा तोंबीना SDC SDO अखोइगी कंजी बुंदा पुथोगा दु तो गदम ने दो हायन जनिंदे मोंदी अखोइसी
SDC SDO da nati any field labada khare hena moli khare na moti na mani department chu ko sengi na mani loina mak akhoi ji karai no kainom di choire madu gi nongma akhoi corruption hingalapa duga sigumba mathau du puning jangak taba kari gi no factor kaino ga jori matang matam zawada ai ama sembir kanen khali ai so akhoi chingda leibo office SDC SDO da natana leibo singe hujuji po chapna mi bravo yes ma quarter nungder ma akoi ising mai hing pi banate ka intel te security intel le banate ba the security lete quarter pi de haidana lan isalu hai banate ko ai gise aduna makhoi gi su limitation le ngani makhoi gi su dum haining bale ngani makai gi dum to makhoi su no retired SDO gumba kai gumba chingdale mu ju ko ga discuss to da kanan ne khali ko ai si mai thamjage aduga khoi da khoi congress party gi dinga se okta mileage long na ba aduga khoi opposition ni adunia dani na khoi khungdo khunjin tawgi potuma leite congress na last 15 years ta tawgi ba thawuk che ngasi wo phongdo he chama ni manungda manga phangna phana miyam dai khoi masi tawgre si bu uthokpa khoi ngamda dana ai khoi ga son bai ga da kari haini adu lei bani sira mileage ki pot leijade sima soi thamjage aduga mathanda aina thamjaning ba amadi hujik lei issue se hekta koi ne irai line brush aside to da masi khane matam chadri natraga khane si orders de yawi natraga yawgi ne irai line hekta lo bude chummo ne khale mam di kai no har matam da ina na sai tham jogi bodo 28 February 2020 se masi gi thoke bu orders na hanagi mamangi 8 February 2008 ki order resign da khoi gi lei hiwa potu chanai khole defer to ha bodo resign to thokram ni na hinna ga le nina masai jo highway maduni petition sida kari yaw no ko jonu ye mo chani koi alert be chani koi khu chen be chani siga loyam be na matang khida panba ya ba mana ai khoi gi 25 June 2020 da ai khoi gi han gi president honorable president Mpcc gi Sri M Okendro na president oingai da chi ma delimitation commission di ba ko sida honorable justice Srimati Ranjana Prakash Desai chairperson delimitation commission sigi 20 nasai 001 di census to the yumpham orga tawino haibane ba sida da khumai se sini aina khunmana ibadana 5th June 2020 de ibani akoi Mpcc gi site gi ibase khumapana 25th June 2020 da khumapane ba ko matam khretan June di June naktani nimit kun ni gap leire aduga masai gi order na masai resign to re masai defer to budu chanare na thoke bisna 28 February 2020 defer to re chanare ro haibu da akhoi gi site gi sigun mase to winu copy no no defer to chu ko la chu to winu ha bi se khoi site gi phajana iraga full detail iraga leire ko chhe da akhoi gi matam amada memorandum the order ni ko office order dated 9/7/2003 daga hopada akhoi RC Mr Principal Secretary ne chairman oraga to Colombo committee ga semna leptan honor report ma leire si akhoi katna hone ne te political party punom sone civil society mayam jum mai hongai hone ko 2001 gi se chapya chanaba yaroi se aduda aina point lak chaningina mana 25th June 2020 da khumai base kanana khumkono hang hai matamda KN Bhar secretary na ama akho mana khumapani sigise delimitation letter to delimitation commission Nivasan Sadan Asoka Road New Delhi in Thaiko se khumai se mana hai se masai hai ba 28 February 2020 gi se si lai ghabani na si lai habadina masigi matter delimitation ki exercise being done in accordance with the notification number so and so 6 March 2020 sigi February matungda resign to ramdina so the exercise chathari na khumpa adugi president ki keno matungina ina irapani ko mane khumai ba potche aduna aina hajaningi poti samaina khumpa laigre adura akhoi gi shu haigadra akhoi myam gi haigadra 2020 da sigumba ma thokana leihra matung hida akhoi si atei marakta akhoi na khangdaba learned advocate sing kai sing civil society gi leaders sing si thaba khotpa haibu myam ju lem bi ko ado si period che aina sum yenjebada aina ai sum ujabada di khara 2020 da gi na khuji bokche kitang akhoi si
low profile da level dona delimitation ki potse adi chani oi defer to du yaro hai go hok tai khoi si level dona ui ba khoi che I khoi gi site gi ti atai atai su I bole am bai aduna ai gi concluding remark hai ga dra ai lo selok pe da ai thamjani ni di hujik sigi order ma thole go potse khoi irai line lo bu yaro yes masi yam phadana Monday 28 February 2020 da makoina akhoi gi hana to gi ba defer to gi ba masai 8 February 2008 ta chana ro have do makoina resign to we cancel to we high gram ni na ko masi ma akhoi line lo da ba chungani adu loyana to go do poti 2026 report si ma hai ga tension je ge yani 2026 ta to hai ro ne 2026 to du se ai na khangja knowledge matung na di delimitation act 2002 gi matung in ne ba 26 ta to so 38 to so delimitation act 2002 na kari hairi du de hanjal na sunawanga thamja gare 2001 gi census yumbo mo 26 to so du yumbo mo do ba adu until it is amended adugi ne ba sai 10A 10A da ko si sendo kum chang ko no ji mayam ja tho sin ai khangdebani naina khangdebi area so lengani lobu so lobu ko akoi 26 to bo de ko yani yam phadana to adu to ada to na ya tho to du basis se so far my considered view ko I is concerned si karai the base to dun delimitation act 2002 je se the base to du ne ba adugi basis ti 2001 oi ne ba aduna khwaidagi sona kana court ki karigi akoina mayam punna pressure group oina akoina khonadana to bese sigi mathak da sigi hariba masagi delimitation act 2002 se masi manipur gi exam to na chaga si to na chaga 2035 to sorry 2000 2050 census se masida base to to di yai da haibidi yai ba yes to da 2026 census base to 2027 da hoi adura to samang to habna duzen don sakhan nahi mayam leire ko aduna adu haidi nei di 2001 census ta adum to rane ba 26 ta census to wasu adugi potse machi ai gi khwai dei maru oi base ani khatani amana khujiki delimitation act 2002 sima masi sendokpa ma akhoi manipur go na aduga atopa mana huji akhoi khu selaga kotai tari leiri ka jori se ko yam section na punna ko honamina ba ma channe na idu an thamje thank you very much zatami thamje controversial delimitations akhoi 2001 che sigi pochi sigi basis the delimitation to orgadi akhoi madu khoi yadabra chungone ba because of that city akhoi abnormal growth there 26 hours 30 hours aduda songi potu akhoi na madu gi potu to chum moina khalleba secondly madu the SDO DC aina pangi ka hai city ko masi akhoi gi so ya ni ka nungai ta highway ni ko madu to ya ba te aina do haigere na hang na mo adugi repeated to adu to di SDC S dong wana ching man da tatana phundam tatana ching na te ai no ai ge ching ning da chang na le ni am du bo toina he straight ta hai du di react to do di ya de ne mo si gi ayu ma hai ge ba khoi manipur do hojik le ba all secretary new secretary to le ba khoi le ba mayam karmachari mayam singsina lami chilli si be ba ngasi lotion ba ya ba thong che moina lotion video gi madu wano mala ko da silli bane wano mala ko akhoi gi le ba manipur da le ba government gi employee si akhoi gi ching da le ba oja sin si mafam amda khundu gi mi amada magi oja gi thong tu to khulaga aduga class 8 ka pass ta umda akhoi oja go ga lai angang sing lai ka tambirga paisa yen ra ga sid le ja na running the way, toning the way, high the never. Not the decisions in the car. A quick pochi, quick grassroots level, the light, the census, it become to the how will I go never. Another, what to show why Kanago Kian the gay. Kanto no isi to wada to wadu le me ai ko ching di chap kam do shi mayam le me ai ko adu ko live poti akoi gi kanoda 1991 da lei gi ba census gi
2000 की हुजकी लाइबा 11 मौदे लाइबा पोसिदी सुमाइना अखोगी नातंग येंगबदे त खंगेदरा अदु द एक्सेप्ट तौबिरम ओइ दौने हैमी वाली नते दा अदुदा मयाबदा तौरिबदो आई चुम्मे अनि एससीएस दो ना लान इखलपदु चुम्मे हाइबा नतेबा लान इखलपदु मखोगी सु मखोगी लिमिटेशन मयाम अमा लेरमबि याई अदु लेइसे एससीएस दो गातगी मोइना लिमिटेशन लेयना लान इबदो जस्टिफाई तौदिएबा अदुगा जो पर्टिकुलरली कोई ने त पोस्ट में ममिंग अमा तल्लगा हाइबसे यसिमति मयाम ले हाइगे हाइने दबनि आई सुमाइना हाइजेगे मा ओके एनीवे केनो ने आइदा सुमा हाइजेगे को आई अखोई सिबि आई इपाई पुगी लम्मांगदि यारोय अदु तनाना याना हाइबे लेबरने से याने बरते तनाना याने हाइबे लेबो मगन बाय विशेषदा इसागी रेस्पोंसिबिलिटी से अदुगी पोतु लम्मा मगदी crime si केनो ने एसटीसी सो अपना सुले मने हाइबे को आइदी मई ने मरा लेबसिंग दु दंडी पीसी आइसे नॉट ओनली एसटीसी एसडीओ अदु मेटा अते सु एमबे डीसी एमबे अमे एमबे एडमिनिस्ट्रेशन ले एमबे करो से मरा लेबसिंग दंडी पीसी हाइबदी इट्स ओके अदु एसटीसी एसडीओ है तो जनरलाइज तो कोई होय मरु होइना लोइना म हाइबे नतेदा नंगी हिल डिस्ट्रिक्ट की कोई उखरुगा संडेलगा अदुगा नंगी हुजिकी लेबा खोगी माउ मरामगी हुजिकी लेबा पोसिंगसी हेग येंबुदा लालेना खंगम पोतो कमदौना मदु अराम में दंडी पीसी को सुकाई दे अते दा अराम में दंडी पीसी चुम्मे दा दे दे आर्टिकल तो नोइना सुंगांग दे यावबाई ने ओके सिदा द कैशुनती मरक आई जाने मरक पर्टिकुलरली पोस्ट पर मी पलगा लाइव से हाबिदी के लोनिदा डिस्ट्रिक्ट होगी पोतो यस यस कसगी डिस्ट्रिक्ट अहम दुदा सेनापति चांदेल अमरी उखरुलदा यामना एबनॉर्मल ओइबा ग्रोथ लापदुदा सि तोंगान तोंगानबा मी सक मानदबगी मतुंगिना वाहाई खोलै खोंदा मानदबने हाइना आई केनो हाइजे या मरा लेबदो नॉट ओनली एसटीसी एसडीओ द लाना तो मी खुदमत तो एक्शन लोगची दंडी पीसी इट्स ओके कुछ रेडी द ले हाइबा अदु मत नसाई सेंसस द ओइरो ईसीआई द ओइरो बॉचर द ओइरो थबक लाना तोरंबगै particularly मखोई खंदोगा मखोई फंगम थोकपन लीगल एक्शन मखोई द पीबा यस अदुबु होय मसिदा साउनबा यादे